Hello mi pite ho tuni khwa hi ke molpi wang khozol la ke mangcha dingin ka chigo ta ve to a hi ko joisi Nu.Neijoicy te na ka umin ka hong thong chanin to a hi gari ka nga ding cha hi ka ke thon khom de o hi e ko joisi tu hen akinga in akigo in deikim le apa jong ready a hi hon tai deikim in ko kino in ko kita Go tita. sai kita Salita. in ko kita isi do ta o to a hi tu ni hi ko joisi to mulpi a Lifeway Rehabilitation Center first anniversary program ading a hi ke ni hi la sading ka hi honin ka ki gong chai ta vin ke jong everything ready ka hi ta in ko joisi hung do ga nga utte ahung do tai so ta ka nga we building thupi ta chenga he tai kot an khading ka chi do tai toi hi on the way de hin veo de kim beta kalam piu hi anu manu he ka ki ho zing koi tabang la sana ki ho them lo ma hi le ki ho lang lap pe no wa hi le ki ho ngai ta lo la na sa wa na den do se u le na ki ho zing de ki ho chu na mo thip do zing de ta ve be se zing e pakai ka thia hey ka lung tao ve lung chat chat lam thupi ten na bol ta vin anom the tan ano go Lunghel mi na he ngi decoration hot kan neo lai ka giel ki bol khat lo pina thoi niệm đi để ông chọn điều ấy về con nắng mong lên bay bắt sông na đêm vàng khi ta bóng thiên nêu cha sông nam mô bắt thiên lên năm lô vì na đêm vàng cả đêm ta miệt ta na e a ti ca mi về tan quá thiên hình na tu quá thiên in na ngay luna về thiên hi là chung sa mi bất kỳ lệ khabu về chim po na te toa lại chia nga hone
dah lah kaisa. Light ti alai ka nga o generator ho su to thum ka sa thum ka kisa sa na light si light tip sana light ti za light an se mo Ting. Program ke chaitan to hi bunne dinga ka chi ko ta bin hi program ke chaitai nom ka sa le man ta na he Isa ki pom zin. bunne dingin se taw hi te mi thu pi ho to ka ne ke de tai tu ni lai he ka ne ke do he tai bu ho zong ka ne chai uvin life way mission center mun a hi in je chun hi chi hi thagau lama hospital thupi ta hi in thagau lama ki sem phat na mun thupi ta mun nom ta chuting le mun hoi ta hi tai ka ki le do tai hin ka program o everything hong ke chai tai tun in lam ka zon ta ve tuni ki man sa na hoi evet now chan su hin tin pathenin mission hi poi life way mission center hi phathai bu in tin thagau mang thai tam pi hu don in mang cha ta hen bye bye